Najdobar ženski Adria stand-up komičar za 2013. Fenomenalната Marina Orsak. Zbog žene ovo, jel? Zbog žene, dobro. A zbog prošli put, dobro. Ajde. Dobro. Dobro večer, Skopje. Hvala na ovome. Kad su mi rekli kao, evo, odabrali smo te za najboljeg ženskog stand-up komičara u regiji, i rekao, super, ima nas 3. Jebeno vam je bilo teško odabrat, znaš to. Makar je, bilo je teško. Uglavnom, ja ću se ovaj kipić držati tu, za razliku od Srđana. I to, evo, tu ću si ga staviti. I to, da ono se šalabahter. Dobro večer, ko je bio prošli puta prije mjesec dana u univerzalnoj sali, nek pljesne? Odlično, onda mi je jasno zašto sam se ovako malo zajebavala i to. Ja sam samo Bojanu reći, kad je pričao o tome da mi žene ne volimo da vidite van, mislim da žene ne vole da muškarci izlaze van jer se ljute i to sve po kafanama da ste i to. To se mi samo pravimo. To se mi samo pravimo da se ljutimo na vas, da vam bude krivo i da se osjećate grozno. Ali čim vi izađete van u kafanu, mi smo kao, Isuse, hvala kurcu, otišao je. Otišao je. Sad slijedi kupka. Donesi vino, idemo tračat njega. Uglavnom, ja sam se preznojila, ful sam uzbuđena, fakat vas ima pun kufer ovdje. I ful sam uzbuđena i sva sam se preznojila. Sad sam cijelo me provjeravala kao... Jer mi žene toliko, ja daleko sam, ali svejedno mi žene toliko ne volimo smrditi. Mi toliko ne volimo smrditi ispod pazuha da smo izmislili plesni korak provjeravanja istog. Znači kad nas vidite vani da radimo ovo, to nije plesni korak. I mi smo sad došli autom i super nam je bilo se voziti, pogotovo od tamo od Vranja do Skopja. Znaš, baš sam razmišljala kao, vidi koliki je Aleksandar, a vidi ceste, znaš to. Ali uglavnom, inače se vozimo željeznicama, često moramo ići u Sloveniju hrvatskim željeznicama i ne volimo se voziti željeznicama iz tog razloga što, ne znam da znate, da zbroj svih vlakova u Japanu, koji je pun kurac veći i od Makedonije i od Hrvatske zajedno, zbroj svih vlakova u Japanu koji kasne u godini dana je 20 minuta. Znači 20 minuta svi, zato rade harakiri tamo i to sve. U Hrvatskoj, ovo je dokazana činjenica, u Hrvatskoj zbroj svih vlakova koji kasne u godini dana je 20 godina. 20 godina mi zakasnimo u godini dana i nije ni čudo da se niko ne voli voziti željeznicama. Osim što tamo kasne, užasno je dosadno, ništa se ne dešava, smrti na željezničkom kolodvoru i jedina stvar koja promijeni tu monotoniju na željezničkom kolodvoru je onaj energični glas tete iz zvučnika koji se javlja kad vlak kasni i kao... Poštovani putnici, vlak iz smjera Beograd, Slavonski Brod, Ljubljana, Miha stiže na kolosijek. I normalno da se niko ne voli. Što ne bi bilo puno bolje da na tim radnim mjestima rade neki ljudi koji se bave animacijom i sad ti čekaš vlak, muzika trešti iz zvučnika, čekam vlak, dijele se Red Bullovi, trube se dijele i jednom vlak kasni i čuješ iz zvučnika, svi koji čekate vlak za Skopje recite yeah, vlak malo kasni, ali to nema veze jer se mi šta? Dobro zabavljamo! Iz Skopje, tako bi nam trebalo biti. Hvala. Ja ne znam koliko je engleski postup važan kod vas, kod nas u Hrvatskoj, svi smo na anyways, by the way, WTF, LOL, OMG i tako to. I nisam znala koliko je taj engleski postup bitan dok nismo imali jednog stranog izvođača u Zagrebu koji je nakon svog nastupa prodavao knjige. I svaka žena koja je došla kupiti knjigu, svako je pitao what is your name and whom should I write it to? I svaka je normalno rekla my name is Ivana, dear Ivana, my name is Gordana, dear Gordana. I onda je došla jedna zbog koje je meni bilo neugodno što sam iz Hrvatske. I onda je došla i on kao what is your name? Well, my name is Pearl, actually in Croatian it's Biserka. Pearl! Daj odi doma bibane seri, znaš to.
Nevjerojatno, ono. Ali možda je previše treptala, ali ne znam da znate da su znanstvenici ustanovili da treptanje isključuje mozak, a ja sam mislila kako su naše manekenke jako pametne osobe. I zbog tog prečestog treptanja ponekad hrvatske misice daju krive odgovore. Recimo, jednom su jednu pitali, do you speak English? Small. What will you be in 10 years? I'll be 28. I onda takve rade raznim parfumerijama, vode televizijske emisije i tako to. I bila je televizijska emisija na RTL-u u Hrvatskoj koja se zvala Fear Factor, gdje je vodila manekenka koja mi je potpuno dokazala svoju inteligenciju, gdje su se za vrijeme jedne epizode dvije cure borile, morale su iz ogromne staklene zdjele pune crva debelih ko moj palac izvući jednog i pojest ga. Odvratno. I sad prva krene i ga... I uspije ga zgrabiti i prevlači ga prema ustima, od ljigavosti je padne na pod i cura se krene saginjat po njega jadna, šta će drugo, a više ovu pametnu sa strane, Isuse, pa daj si uzmi drugog, nećeš valjda spoda jest. Da, to je problem, znaš, ono. Možda na podu nađem borovnicu da mi sjebe okus malo i to. I onda te rade i u parfumerijama, tim ono, ja ne volim kupovati kozmetiku u tim specijaliziranim parfumerijama, jer osim što te uopće ne doživljavaju, oni su si fancy, cijelo mi si rašpaju nokte, ako ništa drugo u butiku, cijelo ti dišu za vratom, osjećaš se seksi, izvolite kako mogu pomoći. Ove te uopće ne doživljavaju i ono što je najgore, ne zna svako izgovarati imena tih proizvoda, ne zna i ne treba se osuživati nas zbog toga. Dođe me neki dan u parfumeriju kao, prostite moja, može ovaj Givenchy parfem? I ono burioj sjajilo za usta i žena me pogleda kao mislite na Givenchy i Bourjois? Mrnjenje. Da si tak dobro znala strane jezike, radila bi u Ministarstvu vanjskih poslova, a ne u parfumeriji, pička ti materina, znaš, kao mrnjenje. Moram nešto podijeliti s vama, ovo uopće nije u fori, ali moram nešto podijeliti s vama. Bila sam neki dan kod zubara i znate ono, za skupljanje one vode, to povuče vam sve. I onda sam razmišljala, ja sam osoba koja se ful lako napali. I kad se ful lako napalim, ful se lako navlažim. I nije lako hodat sa špljop. I da si u kinu i gledaš eroski film i kao, jebojte da... Može. Sorry, sad će vam to svima biti u glavi kad dođete kod zubara, ali kaj da vam ja radim? Uglavnom... No. Uglavnom, super su mi vaše statue, fenomenalno su, baš do jaja. Nikad nisi sam u Skopju, nikad, znaš. Ideš u 4 ujutro mrtav pijan doma i di si Čentobor. Dođeš na onaj jedan most gdje je cijeli tulum, njih 50 gore, ti matere! Znaš, fakat ih je puno, znaš. I sad statue su neka sad vaša nova stvar, ali znate kad neko kaže lijep si kao grčka statua, to nije kompliment iz jednog jedinog razloga, a to je zato što sve grčke statue imaju ovak mali kurac. Ovak mali smokić. Znaš, i ono što je najbolje od svega, postoje dva povijesna razloga za time. Prvi je zato što je u to doba u Grčkoj veliki kurac bio smatran odvratnim, vulgarnim i grotesknim, a mali estetskim lijepim. I sad ti zamisli koliko je malo kurački lobby u Grčkoj bio jak, da su oni uspjeli uvjeriti ostatak države u I drugo je zato što su se olimpijske igre u to doba igrale gole, i onda bi ovi s velikim kurcima mogli mlatarat okolo, što fakat ima smisla, jer ako ti trčiš 100 metara prepone, možeš sam sebe ozlijediti. Znaš, ti kreneš i kao, op, ko je to? Ja sam. I onda kad skačeš s motkom, ne treba ti motka. Kad skačeš troskok u pjesku, ostavljaš trag u pjesku, znaš, cijeli putem. Totalno do jaja. Da, i Grci su imali te nekakve Tučelos, jel svi znaju ko su Tučelos i nek pjesnu oni koji živciraju isto koliko i mene. Fala, ima vas malo, ali to... Ne, ti Tučelos su meni svaka čast, radite što radite, probili su se full, nisu prvi koji su to smislili sve to, ali mene zanima kada će njih dvoje napokon priznat cijelom svijetu da bi jebali jedan drugog više nego Boga vidjeli. Jer nikad ne gledaju publiku, nikad nisu ovako krenuti kao ja sad mi baba sviramo, nego su uvijek ovak, jedan drugom ovakvu facu i
vidi ga. Fakat nisu jasni. I uglavnom, htjela sam malo pričati o marihuani, da li imaju ljudi problema s tim, jel mogu pričati o marihuani, jel smo okej s tim? Nas dvoje puši, to je to, nema veze. Uglavnom, svi znamo ko je Massimo Savić i meni je Massimo Savić nevjerojatna osoba iz tog razloga što svaki put kad se Hrvatska bori bijelom pjesmom protiv droge, on je prvi. Onak, nema me jebat, znaš, taj čovjek se toliko drogira da ja mislim da njemu ove postojeće droge nisu dosta, da doma svoje vlastite radi. I zato mislim da je bilo super kad bi gospodin Massimo barem jednom izašao na pozornicu i otpjevao onu svoju pjesmu Stranac u noći, ali sa malo prilagođenim riječima njemu. Recimo otprilike: znaju me svi, prodajem dušu zbog droge, zbog pjesama, zbog publike, zbog vas. Prodao je sve dileru, ja sam sad stranac u noći, a trebam ga i zovem ga. O, pušit ću dok pluća mene zabole, vučit ću dok nosnice ne izgore, pikat ću dok vene se ne zatvore, zauvijek ću biti. Tako bi čovjek trebao pjat. I sad, hvala. I super mi je za one ljude u dvorani koji puše marihuanu s vremena na vrijeme, imam jedan savjet. Naime, ne znam da znate da su znanstvenici ustanovili da se zjenica ljudskog oka širi ukoliko ugledate nešto što vam je drago. Tako da sljedeći put kada vas zaustavi policija, optužuje da ste nadrogirani, recite nisam, samo mi je drago da vas vidim. Policija. I to pričam u Zagrebu i dođe neki lik i kao: ne, nije istina, zjenica ljudskog oka se širi kad se uzbudiš ili napališ, još bolje, znaš kao. Nisam nadrogiran, samo bi vas jebo. Jel to pendrek u džepu ili vam je drago šta me vidite? I često odemo u Sloveniju i nastupamo na Cannabis Festu i jednom su nas u Sloveniji pitali šta mislimo da je prvo nastalo, pušenje marihuane ili proizvodnja stvari iz marihuane. Jer oni u Sloveniji rade sve. Kuće, odjeću, obuću, knjige, sve. Fakat rade od kanabisa, od konoplje, sve. I kao šta je prvo nastalo? Ja mislim da je moglo ići u oba dva smjera. Totalno kužim. Ako je prvo nastalo pušenje, totalno to kužim. Dva lika su se napušila doma, znaš, prvi put kao... Ovo je predobro, hoću to na sebi, ispod sebe, oko sebe, svugdje. I onda je nastala proizvodnja. Ili su prvo su sagradili kuću, liku se zapali kuća, on izletava na dvorište. Dolazi susjed, kaj ti se kuća zapala? Aha, hoćemo i tvoju zapalit. I to, tako da moglo je fakat ići u oba dva smjera. I sad, hvala. I sad kad pušiš sve emisija, to znate, sve emisije, sve je nemoguće, da sve. I mene sad pošalju u metro da kupim WC papir, a metro je zemlja WC papira. I uđem unutra i fakat svi moguće, i gledam po onom hodniku kao jednoslojni, dvoslojni, trojslojni, šmirgl papir, ne, to nije krivo, to. I nađem WC papir koji se zove Ulala. Ulala, kakve to veze... I onak, razljutilo me to, dolazim na blagajnu i kao, ulala, ozbiljno, žena jedna kao, ne znam, ja ništa, ding, 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 sjedem se s njim u auto, gledam ga na semaforu, ulala, ozbiljno, nema me, dođem doma, idem obaviti nužnu, sjedem se, pobrišem se, ulala. Odmah mi je postalo jasno. I u jednom trenutku sam skužila da mi svi radimo nešto za vrijeme druge nužde, što je full neprirodno, ali nama full prirodno, a to je... Jer ako ne pogledaš, kako znaš da si gotov? Mene više... Kako znaš? Mene više plaše oni ljudi koji su kao... Gotov sam, ne. Nisi do kraja pročitao šta ti je guza rekla. Možda možeš gatat, nikad ne znaš, da? I sad bih za kraj htjela mi svičiti, imaju dvije reklame koje napisuju među ciruju, jedna je u vezi WC-a, reklama za Harpik WC školjku, ne znam da li imate kod vas. Mene ta reklama full paranoizira jer glasi: što vaša WC školjka govori o vama? Sad svaki put kad neko dođe kod mene i ode na kavu, dođe na kavu i ode na WC, ja stojim ispred WC-a full paranoično i čim izađe van, šta ti je kurva rekla? Sere, majke me, niš slušate.
I također ima jedna reklama za tabletice Supradin u Hrvatskoj koja je glupa, ali imaju savršen tajming. Uvijek ju puste ili u 11 ujutro u subotu ili nedjelju kad znaju da se većina nas budi mamurna i uvijek puste tu reklamu i tako mi neki dan malo smo se popili, budim se ujutro, prva kava, prva cigareta iz televizora. Previše pušite? Previše pijete? Ne spavate dovoljno zbog prečestih izlazaka? Supradin tabletice, još se i kljukajte, super znaš. Ta reklama je toliko glupa da ja mislim da bi trebala glasiti previše pušite, previše pijete, ne spavate dovoljno zbog prečestih izlazaka, mogu se ja družiti s vama. A ja se nadam da ćete se družiti sa mnom i sljedeći put. Hvala vam puno Makedonija, bili ste divni kao i uvijek. Bok! Опасна е оваа Марина, само да не влезе со статуетката во авион, ќе помисла дека сака да го киднапира.